Asa na pagsuong bungol ba? May gani para sunda na. Tapawal sa to. Ah. Kuya eh. Asa sabar sa kayo. Bungol! Para dito. Whoa. I am baby, I'm crazy like whoa. They tell me that you oh. Nanapod ka. Sitik balang ka. Don't touch my head. Unsay head nga folder man na. Bugo. Solder man na. Ay mga bugo. Ang tawag ana, wilder man na. Nangaunsa mo sila. Inunaya. Kakaon mo sila bitsin. Buang bungol. Magkasabot. Asa naman sa ito yung magawa nga si Pedro? Negro na lagi ka. Ay na may kinasaday. Kipidro. Wala lang yung piso. Na ako diri magulat ko kang marimar. Say namayot na sad ka. Unsay payatot ko? Kablo kang kita kang tambo ko. Ay basta ali. Oh, paghinel lagi. Diri man to sila oh. Mag-usa man ta diri. Ay tuwa na sila oh. Lagi ko kasabot ani ba? Si bakit ay. Tuwa na sad sila oh. Niya na sa ni magsuong bungol oh. Balos ka. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Happy 200 subscribers! 200 subscribers. 200 subscribers! 1 million. Don't touch my head. Sitik balang ka. In English, yan yung bumulong. Bugo! Ang tawag ana, wilder man na. Say mamayot. Unsay pamayot kita kang tambay. So what's up mga buwang? So karon na yung mga buwang na mag-shoutout namin. 3, 2, 1, let's go. Shoutout day kang Regine Sumugong, kang Saira Manatad, kay Cherry Love Mahusay, kang April Jane Uano, kang Desiree Comendador, kang Bindanilio Bia, kay Margie Hanuyog Along, kay Jane Salbanya, kay Lebron Gallia, kay Marian Blake, kang Giovanni Madera, ug kang Jan Andre Nilyama, kang Aika Nabales, kang Rochelle Kilang, kang Kathleen Agnaw, kang Erika Sawitan, kang Piljoy Lumongo, kang RG Blair Bacolio, kang RG Kimberly Bacolio, kang Brian Coming. Shoutout sa inyo guys! Shoutout ko kang Mark Vincent Manile, kang Clark Barbas, o kang Piljoy, o kang Jubilin Irayan, o kang Raya Bulyante. Wag, what's up sa inyo mga buwang do? Ako muna mag-shoutout pag go si Angela Examinada.
Kisip Luluzan, no? Dayon si si Ate Remy Buwasag Kambarian, Leon Dasikan, Jen Nicole Salbanya, Hannah Grace Almuena, Kisha Torres, Mark Vincent Gawangon, dayon Oliver Pilisilda, Irene May Oranda, Trixie Colabanes, Catherine Dalagsang sa punon, og shoutout din sa among mayor din sa Claberiano, og shoutout din kay Reds Abrugar, dayon kang Giovanni Nilyama, Madera, Laika, Curly Abrigana Dulyen, Abijen Sabanal Parelia, Mika May Boris, Kimberly Padigos, Magis Sagansan Dulas, Kayla Ganapin Mabingnay, then kang Camille Nandong, Marjorie Eligino Pedro, Kate Daphne Paglinawan, John Andres Nilyama, Christian, Alia Floran, Rewela Casenyo. Og shoutout sa mga magpapa, and thanks for watching. Happy 200 subscriber. Shoutout po sa mga papa. We love you. Shoutout din kay Khaled Olano, sponsor na muna guys. Yeah, pusing. Shoutout dahil kay Trixie Colabanes o kang Minyuji, Ryan Blake, Curly Abrigana Dulien o kang mama o papa kang kuya, ate o kang Saya, Gex! Shoutout kang ex. Og shoutout din pa rin kay Kwanday, kang John Andre Nilyama, kang Mana. then shoutout dayon kang Kwan sa akong baby girls da, mga 20 ka buok, I love you. Hey, crush. Kampak. Crush. Crush. Love you. Hoy. Shoutout sa mama papa. O I love you all. So mauro to ang video no. Please like, comment, share, and subscribe and click the notification bell para updated mo sa sunod video. So Claberian ng Tabays at your service. Bye! Woo!